Dragi moji mali prijatelji, lijepo vas pozdravljam. Danas sam odlučio vam ispričati kakav je u stvari moj život. Život Djeda Mraza jako je težak i naporan. Svi misle da ja radim samo jedan dan u godini, ali to nije točno. Znate, treba se brinuti o sobovima, davati im hranu, učiti ih letjeti po zvijezdama i po zvijezdanom nebu i učiti ih vući saonice. Zatim treba poznavati zemljopis, jer putovati treba po svim zemljama i kontinentima svijeta. Treba znati i matematiku, jer sve te darove treba prebrojiti, izračunati koliko papira treba da se oni zamotaju, koliko mašna treba i tako dalje, i tako dalje. Treba biti i dobar u gramatici, jer sva ta pisma koja mi dolaze treba pročitati i na neka od njih i odgovoriti. Treba razvrstati pošiljke, izrađivati igračke, ali i nadzirati patuljke koji su obično nestašni, a tada izvode koje kakve nepodopštine i gluposti. Zaista, život Djeda Mraza baš je naporan. Osim toga, posao nikad gotov. Svake godine treba ga početi od početka. U spiskove uvesti novorođenu djecu i za njih pripremiti poklone. Darova ima zaista mnogo. Vreća je teška, zato me ponekad znaju i zaboljeti leđa. Teško je i naporno u jednoj noći proputovati cijeli svijet i zato sam ponekad malo i umoran. Pa onda, ulazeći kroz dimnjake u dječje sobe, često se i zaprljam. Vani je hladno, puše sjeverac, pa se znam i prehladiti. Zaista, dragi moji prijatelji, zaista vam kažem, život Djeda Mraza vrlo je zahtjevan. A na sve to uvijek ista stvar. Svima dajem darove, a nitko za to da mi kaže hvala. Ali dobro, vratimo se mi našim pismima, našim crtežima. Nemojte zaboraviti ih poslati na adresu Djeda Mraza na Sjevernom polu ili ih poslati preko sandučića Rudolfove pošte ili ti takozvanog Rudolf Ekspresa.